Roria rwangwatene ne rumba partisan talks nwithirite nende ukiarirwo kukaita kanene muno kaitene kanende kiama ya Azimio na ya Kenya Kwanza baitikanire wita nyumba ya mishemonia Bomas kienda kwaririo ntubo na ngwatene no thirithire ikioneka ndene ya mungu yo Kenya ende tukwite kuraya nende munini wa rais Rigathi Gachagua nona kanite kumeneira Raila Odinga bonene akiwa Raila Odinga ne bare kanire nwende bena kintu kirakire thai nende ni utungatira Kenya ntubura nende kiama ya Azimio bamenerete bonene bakiwa kinya kwatwa kwora wari ngavana wa Nteto chia Kakamega Wycliffe Oparanya etibumanite na siasire sitembere thaichero waria ruru angwataniro ndene ya nyumba ya Bomas bakiro thirikari kwithira nende ne bautira rwari runde kwithira rukiarirwo njira thiri kendo chokaniria Kenya utukubaru wari kiri mubango ya siasa bonde botukethia tukethia tuna MC wa Karaya wa Kangetro Mono Mwito na MC wa Karaya wa Nkuene ni Kimburugo tukenda kumenya ina Kenya yerekerete akenya thai metho yonthe olelete thirikari na Azimio kenda bethira bakiwathane na Kenya ithira ikiona wait na mbere yara tukuthuranite kiri Nteto cia Imwe. Speaker Ibu Bundi kuwa akauririe munda yurayu wa kikarobia mbunge Taitu mbere ya mweri yomo yuthira. Atongere mwanyoka tha mucemono yu atongere bomero na rais Ruto bakiwa Bundi bobo kareta ngwataniro. Mwana mwarura wonokerwe ni mubunge wa Ekuru kaunti ya Thaa Nithi kuthanende akiona utethi bogithomo kuma kiri mubunge Omara. Ekire arwe siasa tukorore turumurika mantu igi siasa chitite na mbere chi mantu ya rwaria rwa partisan talks. Anko watu ni kiri Nteto cia Imwe bitoa MUTEMBEI Edward mwanatoa mathithio ni Moreni Kome. Tukambiria kamiti ya mbundi ya utungata bwa mbunge ya Meru rwarini bakinyite mbere ya kamiti ya Senate kwariria mantu ige Taitu ya mbunge unara nende kukurikana mwanka nende munda yurayu aki mikarobia mbunge uyo tena Taitu. Speaker Ibu Bundi na yanite wira ne ati yakethira kiuriria Taitu munda yu mbere ya mweri uyo ithira yukithira nkuluki maseneta ni bethirite nende bakiendegethia kamiti ya mbunge ya county ukwithira weta kalingiti na kwithira bakithuya uritingwe bwa thirikari ya county ya Meru uria kubati. The Assembly of Meru. Arimbere kamiti odhojubombe cia mwingi kiri bunge cia county nya thirikari cia county Josipak Speaker bunge county Meru bwana Ibu Bundi na akiriria kiama bakamiti barapo kali bagukiria rure igure mdajo bunge county Meru jora mwankira nande jotina Tito Dind Scream back could be nyume kuthingataniro biuria klako bunge cia county Meru bwana Jacob Kirari na ithurire ibethiri tupakirite kushwa Tito eje kwa miaka 10 kuma thirikari cia county kwithira cikiambiria ende mwankira nande batamiona trying to trace where that the record of that both the building and the land since the dissolution of the county councils, and we are yet to find out a proper record for that. If you're not clear on who owns the land, you might find that that land is the name of a private individual. Narok has done it. There's no reason why Meru 10 years later does not even know who owns the land on which you sit. But I can assure you, Chair, within the next 30 days, I will have this issue settled down. Kienge nakyo onogi karogi Speaker Ibu Bundi netikanirie na kiama ati milioni 5 irabetho benekane ngwataniro MCs joka figiuta tena watho yeno to muchukuma kumakire MCs patithero benogite. When it comes Chair to the all of the members are very emotive, and particularly given instances when they feel as if you are holding money and this money is supposed to benefit them in terms of the welfare, improve their welfare, then it becomes very difficult for you, either as a speaker or if you're in the part of leadership like the majority and the minority. If indeed this body exists to champion the welfare of members, why don't those subscriptions come from the members themselves? Why does it have to be an expense on the people of Meru? I believe even the current the bill that is being sponsored by our Deputy Speaker, the Senate, Honorable Kaduri, has been pushed by the CAF. There is those kind of engagements that they have been having
can you push CAF to make an amendment to the legislation that actually will solve this problem? So we are going to insist that CAF, COG, before we regularize their status, we stop the drain and the bleeding of public resources that we are seeing. Kere ripoti ya mwaka 2019 mwaka 2020 ere kureti mbere kamiti akiama nyuma ya kumidhoja bondi baitikania mugambo jomwe tukalia maiti jama ikana qualified hende bamuromba speaker y'ubundi na Jacob Kirari bedro betigira ibakwerekithane ndazo cia torani kana gichungu secretariat kene mwaka jo twitite ya unqualified. Speaker, a man who has been in the county assembly for 10 years, who has led the house and is now a speaker, is not a small politician. So we recognize that kind of background and experience that you have, and we hope that you will share your experiences and this conversation with your colleagues. That the backbone of an assembly is the secretariat, because it's a secretariat that's a repository of expertise. Bisi mudojo machabuja thirikari ya Auditor General neridi kwithire gita report ya mwaka 2023 mwaka wa thirikari 2024 aria bakonania urotubirwa mbesha bwithito bwithika kire thirikari cia county ne nyankoroki kire bunge cia county kewe speaker y'ubundi na rikithiritie rikethire gito ewe ikethire tamburoki netheri nkoroki wingi chirito chikiuma. Assure you, Chair, and the committee that in the subsequent years, as far as I'm the speaker, then I'm very sure I can promise things will be done differently. Ke report rando Sharo TV kumaji karone bya bunge kenyi na nginene kinene kimushusho Nairobi mbita Boniface Mongera. Waya Boniface. Rais William Ruto rwarina munini wa Rigathi Gachagua nibekite karona tongere ba county ya Meru bonde ario waziri Lentore gavana Mwangaza na MCA bonde ba county yu atongere kuma county ya Meru nibathojete musemune yo bakiwa rene italelere na thereke ya kuoneka ndene ya county ya Meru witina mbere ukethira witana mbere rakubatere. Rokiriro narwo mutongeri wa mugongo Daktari William Ruto na gutirimene na tongeria bonde barabathuri na kura kumaja kaunti ya Meru na ara kaunti ya Nakuru. Nteto ira ithirite ikenero ni bamwe batongeria na akiaria MC wa Karaja wa Nkwene ni Kiburugu na MC wa Karaja wegojist John Paul Kireria ne bogete mushemano jojojojete kagita karakagiri ni untu au kanyumene ne kwithirite kujerwa nkucha nwe nyinge kire atongeria bau ndiona manto jaja ne romba ria kawira Mwangaza atwire kuromba bakaranthe no tongeria bwa Meru nuntu mwanka thaiji utongeria bwa Meru kwina ndwe nyinge mono weta ukethire MP bakurwa na MCA bakurwa na gavana bakurwa na MP mwanga gwatwika Meru etena there na batito kurusi into bibinge mono iromba ria tukiri atongere betu ba Meru bukari kwa president bumoni na rwebo amwe lakini bukirikia kuma na boja bambia kulwa kaire boja na nko na tukobia boja na iberi na into bila bingi na nde atongeria bane baugite ukeja kwithira atongeria barabathuri na kura ja Meru bakagwatanira na bali na mugambo jumwe ta atongeria ba county muturi atharakanithi bakomba kwithira baekubiria county ya Meru mirandie mingi kumakire thirikari nene abachokia bagwege ntotomba kuromba twe Meru kethe indamu icio ciarombi iteja ciumbe ochoka kethe imito je yeto ireta kwa mitene antu beto mpere imwe cia batwe yeto ingo bange batwe bagita inyabo antu beto baewe kanya bagurite mite bombe kurita atochoke kwethina njira cieto ja cia highway irebu eri gutonya mutindwa irebu eri kwamberia ng'onyi nega kinya mwankaroire project yau ni erungamire bombe kumeareria kena president ombo tuchokeria yo njira cieto nacio itegwekirwa rami tiari kurungama ciombe ochokwa na contractor bachoke site ine liburithikanie president kuri ndamu augira agaka cia Meru na itamba gwakana nitukuona barabara super highway igiakwa mpanka makutano
bwali na president nayo yume kuma makutano eje mpanka Meru nuntu tukona kinya Meru ni kurite na reti nene muno tuli alimba mira tuli alimba ikwache tuli alimba banene muno beria tuli alimba bokando na marigo na intobira bingi kwa bwali na president kinya barabara era yumbe kuja mpanka Meru kia bidatu kwina barabara jari mbekirwa lami na ni jaombire gukwama barabara ira tukulomba ikwamurwe nitukomea barabara ya kieni kia ndege ni kilomita 10 mpaka Moroga au angire eketa na mbere dibwali na president barabara ya Ikorone ni tigarite dibwali ya president barabara ya kumana uria nini kiangua weta mpaka Gatugi na aria ni tuje na ikwamite iu ni mwai nyingi ira irendene ya Meru muthiene ni wirigiro bwatongeria bate nyuma ya mushemanio jo omutongeria karitira ngugi obisine ira thureri bate wekethana kana kureta nkuchenio cha gisiasa nundu kabetere kubatithua berwa batithanagia roje akurema naru betete kubatithua Mwanki na Kuru ingwete KMC akiuma nau akiajetete ngugi ene wateta ya muntonge ingwete kia MP akieja akiajetete ngugi enewe atete muntonge ingwete kia senator akiaja akinyete ngugi ewe nwe governor Kawera nuntu nwe ngino bonthe ingwete kinyawe akabekira kibarene kiawe na kana kama mi kibarene kia ngina agaturiaga tutikane na siasa nyingi sena no katweka plan yaku ni akugwithiola ligitene utimba usaksindi kulwa na mtu myake ena na gutina gitomi buru mwekanya alitengugi bwinde buli obisine MC na ijingugi yawe MP na ijingugi yawe ngabana na ijingugi yawe seneta na ijingugi yawe omuntu na utire ngugi ala nenkererwe kura chiawe kenda mwananchi wa Meru amba gutetheka kuma gishigo mbungi kya Southiment nge report Nteto cia Weru rea kwa rieto ni Mutugi Kare Abisa munene hurora watilite rwangiro barabara na mainya ndene ya county ya Meru John Kimathi nethirite tumukire rutharo lazima ni ngavana wa Meru Kawira Mwangaza nara mwaluluku ya bwithikite kira abisa nene kana chief officers kiri ndwangi mwanya cia county ya Meru kambethira ngi utariria mantu era ithirite akibwithika na barabara ithirite bakithamo ni kuma kiri rwangi rwiko mwanka rwiko tukiambiriria Naomi Kamunde urora kiri mantu ingi mwerekeri wa mitaratara na ithirite akithamirwa no tuika abisa munene obisine bwa ngavana endwe ni mutumo urare mantu ya Imwe nethirite akithamo na wita kiri rwangiro kigina Faith Kobia Kathure nethirite akithamo kuma kiri obisa wa mibango na biashara notea na kwetha iko kiri mantu ingi abitha munene wa mantu ya rwangio ruu nawe Winfred Kawiria Murega nethirite akithamo kuma kiri misetho na utuma kiri mantu ya watho na utungata bomuingi Victor Akwalo athamo kuma kiri mantu ya Dethia da ethira akiwatila rwangio ruu atithirite akiriteto kiri rwangio ruu Elijah Kimathi Ntunjira au mwakiri mantu ya biashara iko kiri mantu ya uremi na Ndethia Karimi Joyce Kawiria au makire kithomo ntwire na mikarire ethira akiwatila rwangio ruu atireba ebeluau Charles Mwenda Kaiberia aruto akiri mantu ya kigena iko kiri mantu ya ruwe no menyeri bwa sewage muntu wetwa Emily Muthomi Kithenji aruto kiri mantu ya watho na utungata mwingi ethira iko kiri mantu ya ruwe riera na mantu ya tuthiolonkete James Kiburi Mutia aruto kiri watho na utungata mwingi ainko kiri mantu ya biashara utalii na Uganda muntu wetwa Dr. Muthuri John Kome aruto kiri mantu ya ugima mwingi aikwa kuwatila mantu ya ugima na motungata ya ugima Kenneth Mutweri Riongo wa watho na utungata mwingi ethira iko kiri biashara na utalii mo ni Wanja Gitie Martin Mutweri urora miunda miako na ukuria bwa town ethira akiwatila rwangiro ataibebe luau mukundi Joseph ethira kinyawe akiwatila rwangiro ra watilitero mantu igi ugima bomwire Christopher wa Mugunda urora watilite mantu igi utegeri bomirandi na ulikethia bwa ethira ikukiri mantu ya barabara Wendi na Kinya Mainya Monica Kagwema ara watilite mantu ya youth na misetho no wo watilite Mwankathai gitobunka na taurara murungamiri municipal ya Meru ethira aikwa kurungamira mantu ya miunda miako no kuria bwa matauni bonde bwa lo kubura buthirite bukibwithwa kiri thirikari ya gavana Kawira Mwangaza ntuku ya Rware tueta na mbere nende nyuma ya kuona kwa kuma kiri kiuro mwandi wa miaka 15
ora watethirwo ni mubunge wa Ikuru kaunti ya Tharaka Nithi Susan Mwendu na wiko nchere ya Chogoria na ara uri ni muthaka wa miaka 19 nende mwaru nethirite nende akiona uteithio kuma kiri obisi ya mubunge wa Mara Kareke Mbiuki kareke wete akayukia kana kana ukathomethia na ara nende ina muciara onekete ucokia nkatho bunene nontu bwa itwari nyuma ya gwikirwa nkono njuma mochindhiru iborichi na gichanga chana nkinya gituma kinene na kwirwa kirigituo kia borichi gia Chogoria mwari wo kurwa mianke 15 uraguritwo atakinyetie mbari cia gantara kinaombite kwithirwa akirekerwa kuma kirigituo gike gia Chogoria twetikaniria mwana ne abwiri kuthinjarani jiagina na amenyerwe akila kwa to counseling sessions nikenda umba gukula na we are happy that despite all those challenges Kendi is a bright girl na Max jeto kujiona and she is doing well. Coincidentally tukena nunto obisi ya mheshimiwa Ikweja na ba to assure that baka menyera Kendi kana baka thomithia Kendi na ba musecuela school. So for now Kendi bakuinuka na mamua mwari uyu enukite nyuma ya mubunge Kareke Mbiuki gukurukira kiria bicha bake kuga akamuthomithia na kumuchokia kiri cukuru ya kurara kenda kumwathurana na ntura inu na twika released from the safe custody at place ile comfortable na tukwalanilia na OCS Chogoria na children officer wa Mara sub county togo mwano atwika released aileke mamua na tukwarania gina na gina kuanda ku counseling nikenda after that skulu ikerugolwa on Monday through office ya mheshimiwa Kareke Mbiuki mheshimiwa go promise mwana akathoma na uga akamu support from form 1 mwanga form 4 kwa mwana skulu ikerugolwa next week already tukubanga bikakati ya transfer kuma skulu ile alali adi na boarding school ile aka report next week wetukira obisi ya mheshimiwa Kareke wa Mbiuki Nteto ino ikenetie gi na muciari wa mwari uyu aracokeria nkatho antu barabathire kumurutana araguritwe na nkinyo bichi ya mubunge Kareke Mbiuki nontu bakumuruta kiri borichi na kwa gure konekire ona njire ukonekire niyo nimbigwite gucokeria mwathani nkatho ni tontu bwa gukona na ningwitikia atikana aka niko kauge muno muju wakwa na Ngai agagatedia ni tontu ka kuona utedio na nontu ni mainyamanda inamo kalado magirande school no riu Ngai agutedia ga kuona boarding school mwathani akalungamirire kadi na karome wega na ninkulomba endi wega ni tontu riu kana kaene nindiete gwikalaga nako uria wengirwe na kanyamu kae no agatetheria na nikenda kaumbe kuroma na njirere agirite no mbuge asanti kibao balantediria daino ninkugo wega for the rescue and I thank them dole nkuona nkaroma na nkadi school embega na ndi na wetikio baganteria na bombe guteria bangitani kiripotera Weru TV kuma kirige chigombunge kya Mara mbitagwa Martin Mogambi oboya Martin Rikano tukuru arikire mubango iwarwa siasa tulithira tukolia mantu ya siasa irirumirite rwariero wangwatene rwatete kathirikari ya Kenya kwanza na arutere rwazimio na tuketha twina MC wa Karaya wa Kangeta Mheshimiwa Romano Mwito MC wa Karaya wa Nkwene ni kiburugo kenda tumenya ina Kenya yerekerete ametho ya Kenya yoleletie mucemanio yuwita na mbere terechia Bomas of Kenya yuketha wichira matunda bili bechure tuketha tuchokire thayuka tuonekanye kambere kakunoge ndwete kuraya chogerete na Nteto nkuluki Magic has hit your imagination of TV. A brand new Vitron TV with StarTime's inside technology. New TV innovation with an inbuilt decoder that connects you to both StarTime's antenna and satellite signal. With StarTime's inside Vitron TV, you can enjoy over 200 local and international channels. 1 month StarTime's highest bouquet for free. Automatic system update. More benefits, more affordable. StarTime's inside Vitron TV is available in all StarTime's branches and dealers countrywide. StarTime's inside. Entertainment inbuilt. StarTimes. Enjoy digital life.
Amiru tutwire kwiro tutibetu na tutishietu. Okankuinye monyanya okankuinye. Aiwendi. Jumamosi ya tariki 26 Weru TV bakureterete twineshietu mega concert. Are Checkmate Lounge tukungwire Kimeru tumenyane na tugwiranirwe. Tugikunda Weru ni Kamanu and Band au magaretwe ni Idharia Bingeja Florence Karani. Ikere Nteto siagashina beleti goge. Kiana kia Idharia. Keriga Oro. Na tangazaji ja MC Tash, Karemi County, DJ Ale Kings na bange ba Weru Family. Mukeki omambura wa kethiro MC Mananga, atethere kiri Wheels of Steel ni DJ Vamda. Tigiti na show regular ni shilingi 500 wake, VIP ni shilingi 1,000 peke yake. Tumagaretwe ni Weru TV na Weru FM. Utemenyithie mushore, mutori na mbugi ya kutoshemania no indi mtokwa. Yetu sako irina nkuma enjaga kiri aritani aritingo gibonde badrikari na kinya kambuni turi na MOU nabo ya gutigira bakugarura utoro bwa kukurukira super mapato loan. Kuma enjaga ni ati utetwa garanta, utetwa shares na no uri runruru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance. Kuna utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere akwe nagwe kana waraniri na tukurukira namba yetu edimu 0711038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Kisimani Eco Resort and Spa Limited ni hoteli ya kinande na ya kirathi kia iguru iria umba ukenere gitaria rutha uri na nja yaku kana core. Aja twina kenige kinene obwega kira kiumba kunganira antu 500 kiri kiatho o kionthe jamurano na kinya mucemanio. Turi na nyumba cia micemanio cia kinande na kinya turi na nyumba inge indongi cia kuthire biatho ja birthday na kinya nyumba cia kumama cia kirathi kia iguru. Aja Kisimani Eco Resort twina guntu gukwega kwa kugura mantu mwanya ja nature walk trails, ziplining, swimming pool, camping na kinya guntu kwa mishetho ya twana. Ruterene rwa ruginabu ituruga bia kura bibiega bia mithemba yonthe. Kiri uwa wenda gwika mucemanio itwithero na chai na bia kurumaniria irio bia muthenya, chai ya ugoro na kinya wifi. Kisimani Eco Resort turi barabarani ya Meru gweta Isiolo akwina maili 7 kilomita 11 kuma taunini ya Isiolo. Kugwata mantu nkuruki turiongera kiri mutandao wetu www.kisimaniresort.com kana uturingia thimo kiri namba 0742 205 295 kana 0733 570 530. Kisimani Eco Resort and Spa Limited blends nature with modern hospitality. Bwana tubeta mbere kurumira Nteto chiwa ruthemo tuchokera uri rwaria rwa Azimio na Kenya Kwanza rwitite na mbere nende atongere bamone bonekanite ku ya rwariro na munini wa rais Rigathi Gachagua nende onekete kumeneria rwaria rwa Azimio bonene akiwa nende ne barekania na Raila ndebene no tingethi kabwithika kenda thiri ithira ikioneka untubo nebotiete ya Kenya batikumenya nene atukethira kuikara ibiketha biashara nonto rwariro rutekwethira rwikinyanira kwa 8 na rwarungene wethira rukire mona kaiteneka batikumenya nimbi yongo ekethira ishara kire nyumba ya micemanio ya Bomas. Mĩario ĩrĩa kumania na atongoria barutere rwa thirikari rwa Kenya Kwanza na ruregani rwa Azimio kinya nyuma ya rwaria rwa ngwataniro rwa Bomas kwambiria yomba kuremia na kuangaratania rwaria rwa ngwataniro. Na tulikubaliana na nyinyi nyuma ya gukujirwa gwo kirubo siasa iji kwa kagitaga ntuko inkai mĩario izi anteriji choijire nande na ambirite gukujirwa na bibyuri bekithirwa ngwataniro ya Konora bikingira Kenya. Tumeelewana? Mathikone jangina wa mbunge wa Mwala kaunti ya Machakos niwe Vincent Musyoka kana Kawaya kiumegiki munini wa rais Rigathi Gachagua nonekera kuogia rwaria ruru akiuga ati gutino ruitite na gutikio gikauma ku. Mazungumzo yanaendelea inaongozwa na mheshimiwa Kalonzo. Hapo hakuna kitu mngoje. There is nothing for you to eat from there.
Huyu Raila hakuna kitu anatafuta, alitaka tumpatie serikali nusu mkate, tukasema hakuna. Alitaka ati handshake, tukamwambia hakuna. Asema apatiwe basi na tatu, tukamwambia hakuna. Tukasema ukitaka pesa kidogo ya kukula we can discuss. Ukienda nyuma aende akiendanga. And nothing will come out of those talks. Is a waste of time. I am telling you as Deputy President of the Republic of Kenya. Sasa ile mazungumzo kadhaa wametumwa, hakuna kitu hapa ya kuzungumza. Raila tayari atasema mambo yake. Alimalizia Mombasa. Hii ni mambo tu ya kuzungusha wa Kenya. There is nothing. Akiaria ntuko eu kirikiatho mwanya Ntere cha Nakuru na mutongeria wa Nthiguru William Ruto oneka kugwata munini wa Wembaru akiuga ati rwaria rwa rutongeretwe ni Kalonzo Musyoka na Kimani Ichung'wa ni rwazimio kugeria kuona gichunche kia thirikari, kwa sababu kuna majamaa bado wanatuzungusha ati wanatafuta kazi, ati wanatuzungusha ati tuongee, ati ndio kazi ipotekane sijui wapi, ati kazi ya nani, ati nusu mkate sijui nini. Mimi nataka niwaulize nyinyi, mnataka hii mambo ya tuendelee na mambo ya nusu mkate sijui na sijui nini? Bana, hiyo watu nimeambia wakwende kabisa. Ruto ariwa kinya gute maandamano kairija kathitheka akiuga ati bara bakwenda nonga bandamane na nja ciao na aria nkurukia geretera ila migwe na kuga ati kanyaga kithurano ni kathirire na nande ni kagitaga gwitira Kenya ngugi. Mimi nataka tukubaliane na nyinyi, hii watu watuletee mchezo. Wacha tupange kazi tuende mbele. Ama namna gani? Ile nimewaambia vile vile ati mambo ya kupanga maandamano, ati ya kulete fujo, ati kuharibu mali ya wananchi, ati kuharibu mali ya mama mboga, ati kuharibu biashara ya watu, ati mpaka vijana wanapigana na polisi, ati wanapiga polisi mawe. Mimi nimewaambia hiyo sio Kenya ambayo tunataka. Kenya ni nchi ya amani. Igoro nyuma ya gavana wa Karajo wa kaunti ya Kakamega Wycliffe Oparanya na Ekurubawe gwikirwa mpene ni maabisa bakorwo na ungumania ba EACC atongeria bazimio ni barachumeria na kumenere thirikari bakiuga ati jani manto ja siasa. And we know that this is all political machinations and trying to intimidate people. As you know, even last time when the president was in Western Kenya, because the people of Western Kenya are asking tough questions about this government, they try to even arrest honorable souls, and then they claim that you want to disrupt the presidential function. Bakiaria mathikone ja mtumo ura woragirwo maandamano ne Ntere chia kamba atongeria baba azimio nkuruki ni bameneretia bunene Rais Ruto na munini wawe bakiuga ati nekaba gukenera ikubi ya Kenya na batumekandukia ati bageta na mbere gutetera kioto gia Kenya. Katika hii serikali kifo damu ni kawaida. Tumepoteza zaidi ya Wakenya, sio 72, kwa sababu mimi niliambiwa na mtu ya kwamba ile siku ambayo Brian alienda, na mimi sidaganyi, mtu kutoka Kenyatta National Hospital kwamba maiti karibu ya 100 ilibwagwa huko na polisi. Hiyo siku moja tu. Munini wa Rais Rigathi Gachagua akiaria nkuruki na ugite ati rwaria rwagweta na mbere ni rwakuguna Raila akiuga ati Kalonzo ura ni watongeretie rutere rwa azimio rwaria ne ruru ati kugunika kinyano na mbi. Nao ametafuta rais juzi, hakuja na Kalonzo. Hakuna mambo ya Kalonzo aliongea mambo yake. Yes, hakuna kitu ya Kalonzo alitaja, aliongea mambo yake, ya mtoto wake, ya bibi yake na watu yao. Sasa hii mazungumzo ametuma Kalonzo. Pale kwa agenda hakuna maji ya Ukambani, hakuna bolea, hakuna barabara. Kwa hiyo mazungumzo nini iko hapo, nini kwa kama? Kwa hiyo mazungumzo mambo ya saba ni yenu. Ni yenu hiyo. What is Kalonzo talking there on your behalf? Kiga maneno kia magavana nyuma ya meru ya ambassador wa Amerika Kenya niwe Megan Whitman Raila Odinga na mumeneretie na kuga kinyaba kandikira Nthiguru kenda kumweberia kethra mumbalothi uju ageta na mbere na royero gutonyera Kenya. I arrived in Kenya days before the August 22 general elections. What I witnessed was nothing short of remarkable. Kenya held what many analysts and commentators say was the freest, fairest, and most credible election in Kenyan history. We want to tell a rogue ambassador, leave Kenyans alone. Tell the rogue ambassador, Kenya is not the United States,
Kenya is not a colony of the United States. Keep your mouth shut when you hear. Otherwise, we will call for your recall back to your country. Rais Ruto na munini wawe amwe nabo nibonekera kuthurwo ni miario ezi ya Raila na kumumeneria bonene bakiuga ati nekaba kwenda kurithania Kenya na Amerika na nthiguru iu ni muchore o munene wa Kenya kibiashara. The unprovoked and unwarranted attack on the US ambassador to Kenya, Meg Whitman, is as a result of people being allergic to the truth and the reality. They observed and were clear that the election was won fair and square, and it was open, democratic, and meets the best international standards. The American ambassador said two statements of facts. She said the last election was the freest and the fairest in the history of Kenya, which is a statement of fact. She said Kenya is open for business, which is also a statement of fact. I mean, surely, let us have some decorum and respect ourselves as we demand respect from others. We would be very ungrateful for us to vilify the people who are creating opportunities for us. We have 200 billion investment from the American government. We have huge investments from Germany. We have huge investments from other countries. We must know what are our interests, and we must secure those interests. Kiure kiria kinene miromone ya Kenya nande ni kethero rwari ruru rugeta na mbere kana kethero rugaciara matunda kana rukare matoro rwa mbere rwa bipartisan. Morgan Mwiti, Garo ya Siasa, Weru TV. Iboya Morgan. Abisa munene rwangine ronchobi county ya Meru Daktari Mbabu Muguna uwete kiume ki Meru ina meshedhi ya kikoska deberete utiro tenchobi kwendu muthenya na njira iria itibati Muguna uwete kaite na kinyambo kiteingi ya banki itikwenda ruwaini na kinya Meru na buwete ontububu kinyandirite na ngwate nwene kiroriti ngwebo. Abisa munene wa mbunde kureithia wendie no nyu ibontobi alyande ne county Meru no Mbabu na chimilitie na kuwa kagita kaka ikonekana kwina ageni baba ingi ibo utigiro nyu ibontobi patigire to nyu ibontobi buritane no rotho bukuga na nditwe na twiture rwangirura ruruja nchobi ndagene watho igita dede neryo turaigirwe tutinogoka no ntuomba kuona mu biashara kwenda riu kwina kanya jakau iria kuona ndi nchobi iria twireithite ireiragi lakini kugwirwa ni ati Meru gutio kinyamwe turaigwe karika kinyarimwe ria kuntukura nchobi ciendawa ndititenie kou biashara betu pongesi bathikite na baita ngugiura kubwirite kuthithwa antwaria kureja kureta thina ni antwa moimenti north kona kwe mtu kwenda kurugura nchobi ewe na mpuyote barugenio kenda tumira kanya kau kageni na ituretere na mpuyo na twainga na twakamata intobia we pionde ni kenda atumbo tumira boboi araugite nandi timu yawe amano polisi ibakuthio ngotigu ni kenda gutigiro timto nyomwe urauna watho bubu yadra club kibui kuingwa dhaidano turehakikisha nyadra kwina ageni saa 5 imefungwa no tento bakurandaranda kidara night club ne kuthingata sheria ire thingata wa night club soundproof ne CCTV kamera ni guitanguge na Nteto uchonde kwa ugutio kinyatwe nageni mbuge pongezi kire biashara banjobi ba Meru iba kum benefit no tio kura kinyadida wika wa mtu akwa wa mochere kurwa wa ndawa mama gontu na gontu utikarika jare uturona Meru na itokuga iboega ni ntoba biashara beto ba Meru monkarire mugenio mwisho akauma Meru buga njuma mosi kantu kwa kiumia tuikarainya tutwe macho na twirido monko tuku kuhakikisha gutio turagutirwa Meru irwe no ntubo thuku na twingugira turungamirite indi amna bombo guna mbabwe takinyiria ati mutirijo kanga gijokurite na mwankire nandi ijokinyiti anto akwetwe city kuringana no mukirite ageni otauria nchokaira Meru ni kinyitie kiwango kira gitawa gia city kana city status kinyathira tatangaswa gutikiete nakyo gutiage ni baraumara kurara
kuntu kungi ure baumara tene bageta Meru ni ng'anetie mikawa na nya mikawa ina standard na nya mbaire kuchi ina standard ya sete kabisa kwina utharu kung'ana kwina thiria kung'ana kwina space kutim turaga kiraro akwina Meru tauni tuga kurukuma kaunti ingi anilaikile la twita kaunti imwe twatwika antu bageta kurara kaunti ithatu kana inya Meru ni kinyitie kiwango gikinene gia city na ni kung'anira ageni kinya bauba national ukona bonde bena kung'ana kiripotera Weru TV Bitamuthuri Muriuki akariba kambi chafu yembe no thine baumirite na kutheta ni wacio kari nyuma ya karekare ratire ndithi 20 siji na mwene ucio oro yathia tene na ndithi wa karibaba wete mutuno na mututiza kayo ari ukinyo hospitali ya uniki koro uti utungata ethire akiona bompo no ndo madaktari ni bora mutatire Nikola Chabare ana ripoti choro kire thaire ng'ombe ira itarukire thaire na bachoga baratha sakayo mutono ina eneri ura twathikite o mweri uthiri okay PR na kuthugia mantu ng'ombe intaleira ciatisia thuranira iromba wetanirie na yucia mutono ina ringi sakayo mpanga nyuma ya mpanga muchi egwantu athoka kuma akambi ichafu Egembe North sakayo na arathirwe na no ratia menyerete twana twa eneri ura turathikite mweri muthiru Ntomurume ujo akumenyekana atazakayo kinya akirathwa imaitha na kunwa akuguru gwake ndithi nkuruki ya 20 ira ng'ombe kinya cio ochia ijwa itwathiate mukinyo twen antu aki thirikari atiwa thirikari tweta twamati ng'ombe mwerene thirikari nerere mwanka twakurania bo kwa kinya thaa 11 thaa 11 kinya na kuri yoro na twatia ng'ombe kana tia mwerene mama wetu kabisa aigwa ng'ombe keke anatia akira thirikari tu ng'ombe uniekwa na ng'ombe atua githakene na thirikari nerere na thirikari no ari nyinge ke batwe no ke ya kwethwa batu tote kuona unduma ya thirikari nte kuminya nimbi ni na batu turi ng'ombe unira etere wonire na kinyana skuru wothaia na be secondary bana na kintu kiu kiondi ando leleti no nturutere ro ita kwa ita ni rwa kuoma ukeya kwethwa tena bia kuria no ntu bia kuria biuma ka ita fi ukeya kwethwa tena bia kuria wita ko ya ng'ombe ukendia thaini ra etere cionthe nteti kinyana kayau mwano ana bau bakathoma kana ikaba karanthe kenda kutweka ana bako eto bare akuthoma bantureje bare akuthoma na nio bakuma nkomori turera tukua mwezimiwa tinjei manto ya security nare miyo tweto kuwa in person kana tutena ndo no wengwa ni uritibo ngwe na manto ya security bira bikwendekana nona na stakeholders bakwira na tabomba kwethia security kaimarika kanega bua no nto ana itia njaru na utemwe kurumiria wita kurima nao rũĩ rwata kuthurira na county ng'ombe itomba kunywa na ni Nteto mwezimiwa na ata twetherie kenda antu bakambeca butukue kuo make muma ende tukaromba kinya thirikari nene etuwe kiao ito kenda MP okethe atwa muthuria tumurite kinya thenge batu buo tipo tukorea taitumuno baba tuende Egembe North na tukabire buboya na tulelie eneo le yetu ya kambisafu no ntubatuonete thinete zaiji yetu turaria ng'ombe iwete ikuthira ndakuwa thirikari netuolelie netukarie boboeja no ntu thirikari ketheke tukaririe thirikari ngari itano ri iri barabarene na ina thirikari na kuketweka ni tukuona sabuta teje na itukuona ng'ombe tiji na ate ng'ombe iki etatuoleletie ng'ombe itekiombo eta ka thirikari ere ng'ombe metho na ira eta iromba yakwa nguromba mwezimiwa na tuolelie woni ndento maronda ponikere kura akiragi kumakia anto obanterino cha kambi chafu unatori na kinya anto bamuchi oyo ni ate kinya nyuma ya zakayo kuirwa chibitare ya Meru General Ntere echa Meru mwanka athaino baliuga atatungatirwa nonto batona ambecha ira chetagwa ne madagitari bakiuragia agoi madagitari ikabokoleka mtu akathinambe na kuthangikira achibitari bantu abo mutethia na athinambe na gwetu ambecha nyuma ya guthethuka sakayo araetere cibitari weoro abwithirwe first aid level 4 maua aendwe mutindwa level 5 kume oro mwankaru are
utebu aretheru arere ka tutandene tulla tuenda cia muntu tulla turita muntu ngarine ni arere na mwekoroge no amugareti gwatuika atitura kuenda itokuwa mandaitare yetu ya Emeru General ntewete kibungu ebati kurito u na ikukwenda buchenjie nonto sibitari une thirikare na ntewete kinya ngabana ibu wete ngwe ni ebati guthwegerita wo ni twarekire na kurathi na mwanka okiarukire muono wote gontukinya bumwe kuruka kumbulindi site ngaboria endere buri ona nate kwagareke ndi bona muntu uyu therikia oyetete bukariu ndaitari we ngwa mburia imbeza cia kwa kwenda nditakiondo ene kenda ndikurira mbesa mama kenda kutuika muntu oku na kundumiwa nani nkoria sibitari yende thirikari na bo intwere mbisi sibitari thirikari kinyoke ya ukaria atia no mwaka undumiwe nate kutuika muntu nawe tu mbesa yeta umeta atari ne kari jeu ito tafadhali thirikari netu olelie ene ndacheketha sibitari cia thirikari kairumire private onto mwachia wekwa kuma mberecho mwanka na arua ririo mwacho ochukuligera ga sibitari nge ende tuguromba inyanga bana mama na ingilie one obo sibitari gareta cia thigari kana kithagirumire private twirwe tone otukwethia kuma kambi chafu Igembe North Betan Class Chabare Ono tukinya muthei wa Nteto cia uruthe mugucokera nkatho na tubo kuthowatanirite na uni tuwatene utero ngoro studio kene mubango yo aro siasa won beto MUTEMBEI Edward mleto mathithio hakari Maureen Kome